So but father never saw church. Now we are Sofo tie. We are Sofo a obi a wa condemn Bible. Wa condemn Bible. We are Sofo a die na ye wo manual. Die na book be na wo ken kai edidi Sofo no. Enye Bible. Na wo nyi Bible ni a na we are Sofo a. We are die Sofo. We are die Sofo. So now say Bible ye history book a they say ummu Bible. And some of it can weigh and get wow. What the young shay fish abbey air corner and some air bar enenya or Becky cano. Ye be way, say, oh, you have been no corner sorry, and it's a wee no free or mammy be no Kyiriabosom, so Kyiriabosom sorry, and ya sorry no call. And so you know every free or. Now, dear, you cry and say, oh, my, oh, go, I sorry, them who Omo no all kan sam na omo eje ho omo eboje so no minim die ntia omo eti dem ana minim asem a omo ekose omo ekotie ti na omo ti dem ho wey e society no ba we na no ho efem e society bia wati so enti the open na oye we nye Sofo. So in the way no ye kai Sofo a eni kwase ye kai Kyiriabosom eka ho go ni ya o ye nyina enkyere se wo ye Sofo so asema o kan asema o kan tesi ase training kon se na ehin na ekosi so training kon ekosi sen woni wo yire na eti enka ma oba no kura enka se bia okọ na bia awade na agu ana bia ukope foforo even Bible kura ankasa no ebinom Trυmu kura se we Kristoni na se wode wo yire ejaye a se nyese mumu ba ko afiri mu a ba ko ntimi enwale ebinom Trυmu kura ko deep ekosa. Yes. So o Kristoni wo ware na we lewu a muntam tete an no bedi kan ko ware no wona wa gu aware wona wa ba dwaman wona wa se aware ya tete ntem tete kai akoware wa se aware ena me ke me aware o gise bia ba ko afiri mu o ebinom Trυmu edi kofa sa level ni nyina na wo ne wo yire ete wo ne wo yire te wo ne wo yire ete mo wo ma wa firi wo yire na chi asa kofa oba afoforo ene na wo so oba no hunu se wonye Sofo oba no hunu se wonye Sofo anu ti no oba no ekọ no because we onye Sofo ni kwase e friend Sofo so hunu ebi a we fetish priest abosom na otutu no ebi otutu ema ono ankasa eko wisu so because yeah, ni kwase ye friend Sofo kura nka ye fere so beba bigina kura aboso ono empress ono nia sika ana ope ana wodi akwati sa society no because on the begin ho kan say consultation ye 500 cedis ubehunu a 500 cedis na wey ubegina ho say yentu aba mawo ubegina ho say tax amubetia oh my Ghana yemfa o man no enhye wonsa wo yire ba akopɛ kora wone ne te no wantumi ene oba no antena wantumi an control no wantumi anhwɛ no so na Ghana na obetumi ahwɛ so ana Ghana no fi say wasɔre na ekuo na watena so nti no ya na ya nia ya ne sɛ wenu nyina ya frɛ o mu sɛ asɔfo ni nyina ejina Ghana ha ekwaya ubedi Sofo a requirement asese yehwe ene nia ubeya ebema anase mra eda sofodie ho enya adwuma no eno nti obia na waturu mu se we Sofo na odi bone ne de asofo papa fo mu atu mu ho asi wo eye nyame adwuma no na abeforefore wo mu so san krofo no omu enye sofodie nti na omu ebaaye eye sikape nti na omu ebaaye but wanyana gbe say eye Sofo a enipa nyedai emma because
omu bebre no ko omu sori ya niema omu ye ni akwankyere omu ye ni nyina kyerɛ sɛ ɛya bosom ana omu ɛson ni nyina kyerɛ sɛ ɛya bosom ana omu ɛson but ɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ nyamesom de a obi efiri ni fie ɛkɔ hɔ a ɔmfɛre wɔn sɛ most of times wo bɛhwɛ a obi ɛkɔ bosom so a dodo na no owia no na wakɔ so owia no na wakɔ but ɔbɛka sɛ ɔsum nyame de a obiara betumi ayɛdɛn akɔ but wei wakokɔ hɔ a ɛnneɛma a ɔbɛyɛ akyerɛ wo ne ɛnneɛma akwankyerɛ ɔde bɛma wo nyinaa ɛbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ bosom akwankyerɛ ana ɔde ɛma wo because ɛdeɛ na ɔyɛ a ɛkyerɛ sɛ nyame na ɔsom no ɛdeɛ na ɔyɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ sɔfo still wankasa wakasa ufo afiri wo yere akyi na we empɛ wo toto Pentecost member koraa no sempanifo hunu sɛ wo boss abra we a yebetu asan atwe waso ama wo hunu sɛ ekuo na asɔre na wo dɔm no nyɛ saa ntete no ane wo na we ɔsɔfo afiri wo yere akyi o mfɛre wabegyina nipam ɛka so hunu ɛna bible kan omu nnwuma ebe dadi ne nnwuma ebe dadi na ɛkɔ no ɛnso ha ya ɛnneɛma bi a wayɛ a ɛhyehyɛ tokrom ni adi nyinaa no ebepie ama avindicate apapafo a ewo mu no yehu wo mu na wo mu enam ekwan foforo so yehu wo mu sese wo nam ho kra na wo ye sofo kra na se wo duru ba bi na wo da wo ho kra di se wo ye sofo a na wo fere enu ti asofo bebre credit card kra na asofo bebre o mu mobie all because of nia we numa be wura mu ade adwuma na eye ana emra bia ni won so a ekekere wo mu se nia we nanka we se emra bi pa ewo asofu dwuma mu a emra bi ewo mu a enka we besa akogina ne dem ho se asore dai ya asore anka be ma no kwai se onye asore to so chem se asofu dwuma na emra ni so ke se cancel from penifo kise cancel for ade no mu ye Seven previous Christian Council Empress yet Ghana hey Christian Council pa Christosum wo oman mu no hwenia Christosum eko hwedie Christosum eko na ka Church of Pentecost na ada ensori ni bi no ma kwai se ya enka se na nka ebeko so enu ti no Kyiriabosom de onye sofo eye society bi ana wate na wo ye sofo ana mo amugu ne nase no munim se nyamesom pa na mokɔ som a na wo ye oba na wote asɔre dem ho a kai hunu se ukunu ehwe sofo no na wasua no enu di ema no nwan wa se ukunu so bɛkɔ akɔfa oba ukunu bɛkɔ akɔfa oba wɔkɔfa oba hwan na bɛkɔ akɔka kyerɛ no Kyiriabosom na bɛkɔ akɔka kyerɛ no se mikunu afiri machi akɔfa oba enu ti from bi kuru tunofo emami ana say wan so because asori a ye kɔ no dodo na first ntina se sofo bi eda asori am na sofo no se bi omobra papa e affect asori no ema nipa no so a ewo asori no mu no ye se ni friend ni kwaya o mu nyina ayira so ntino wo sofo no na se obo bra papa utu anamo papa no mo di wa kire so adi wo manamo aje asisi wudie mu akọ enti wo a wo ye leader no wo edi anamo papa na utu sisi a won sori ma no obi wo yire no sa akọfa girl a edi asem na wo beka onko hwa ade a waye ache waye eye nadwuma a woye so edi na oba no entumi entena no oba no entumi entena because so oba na ye na dwene se enye nyame bi na osom no dia ene fine ubenya obi a woni no ebetena aye ba so oba ono gitum se enye nyame na osom na ukofa no na wo boss abra we a oba no bekọ agyawo so ana enne Ghana emra no de wo ye no menya wa dwene se ukofa oba obebo bra bia ope obebo bra bia ope because we say man ko ware wo court
enu nti no oba no wagya no nyade a obenya bibia afiri wo nkyɛn enti enie ya ade kwa na wo de hyɛ oba no a ontena ho so nti wutie nsɛm a ɔka no a ne nsɔre ma no kora no ɔne fa da wutie asɛm a ɔka ne yi a ne nsɔre ma no ɔne fa ada but omu enka na ne nyinaa no wodo a ebeba na ne na mu wodo eden ebebe se suban se ni se wo ye den ebepia ponte so osofo mu a awoda edoma no se etimi gina edoma nim ekatema kwanyem obi mi na obi akwakobo na mba mu aso dem arafo nem na me empesa me dem anu beka me dem anu kwa e kame kwasa se me ka bia hyem enti mu yen san hwe video no bi okay ngogonza for ha mu tie ho ka no mo record onko we the TV so bi eti ya shi nyina ehwe wa yeti onyansa no before kasa opie okọ asoro ha no number it's all because he said Kyiriabosom any obi akọ oba bi fe akwara ne ho fe papa bi bon sama papa na ne mapa woni yam na ne mapa woni yam ankasa wa yeti onyansa no o de court so wagya ware ai court say enye wedding tinti minya no ho o pejapade ogusu court ade eche no osade me court foforo say empa me free me fie o mamba ho biem okay ade eche osade court foforo yenye nkora no free me nsem ade eche o de court foforo say made for one free o mama made for free o asem nyina bia so ni wayaka enne Ghana ni bia hu no ka se o Sofo ye se ne yire ka kire ne se one ne ntam ate that's all agu tie meminti ena ofia that's all enya warranty na ba de biga ka kire onu ase jan konkonsa no na tenem na tumi ne nya ho aduma yes ofia ye tie unyansa no ka kire so e de jan konkonsa no yes tumi kasa beme kasa onyame freme no na me yire nka ho na oni ho tumi ade ama me no enyam ne me yire dia enya na busia fokla dia me nko ana ya me freme yes sir e na me ye madwuma yes sir ka say amen obeka me ho eno oso 10 time go se me Kyiriabosom na kopon no nyasa na ye adwuma e ma bebre wom ebi won fe papa bi ebi e kama me ko animu kura na se me hia mo a me mo beboa me ai fa mo nyina boso adwuma ne so papa apafo no sua mo sha apafo bebre bebam ai o ma me no bebre kwa me ba Kyiriabosom me kwa me ba embande bebre bebo mampa ai no awi wo mo no awi wo mo na we chese Osofo wa sole mba no wi wo mo ana se wi wo mo utie wi statement ye mini asole mba no wa finish wo mo wie ko se mba na wo mo ho fe e na foforo nso be fa abo mo bo ayade sika so fa kasa o ai that's what can nyina me kwa hobi okoso a obetimi aboa pepe obeboa na mese meboa no ebeboa ye ho dedi kan ye chia oman channel ahwefo nyina na ye ma omo official pakese pa na ye kan chira omo se won chira baby omo nya sika free editor credit no ehwe program no onyankopon embo ho ma wo mo na empress amachi dede etunwum bi agogo Bob Marley say won tin sa nwom no onti ye what sa nwom no menti you baby ye you baby akọ baby abeto bi asusu ye mproyem bibi anse ya bibi su enye ye kula so tiase ana kinata so ebo nwum ba akọ bi wo se ship na the Bible no buy on one said snap no so buy one said snap no buy what the snap buy no said the Bible buy it was a church members need to one no munya money age kemeko say Kofi Kenata no me dey aso for Ghana for mo oh na sa bantin na adwin da ho Kenata ohu ni sa no onom sa na so mpa na yesim ya busa wunua na busa wala wo hu
na mesumpa na yebisi mu ya na so fujira wo church member ni ka chira wo se ma no moto na adwuma no so edwuma yo so papa fo ni sa ono nko a ontumi mini so Kyiriabosom ya adwe I want my chance because ono nko a hwe eyi akoya wogire na chijiji hu yi ema e se na nse na akwa madwuma na ye de Kyiriabosom nti sa se Sofo sati asori wonya wo bia waboa no atimi agege ne nsam hu se apart from se Sofo etimi ne yire ejaye wosi ye tie wo adwuma ne su ho nso apafo yi so why na mensuma no na my grand or we put some members of Kyiriabosom ba so ati say etu Sofo Kyiriabosom opese wo kire say wo ba na wo ba first one no oba for ejapade wo ba ni ba for ejapade oba no na ble no ma mi tie na se no wo ka no on na ble no wo si oye sa no oba ni de ni court because me no ble de me ntimi kwa mama mfa ejapade ni sa o sika de be wo bre se wo ko papa wo no na apeni sika de agu ho na ayi shape na wo de Bible buy no omo na sa de snap buy yo ura fia na ai enti Sofo pese wo kire se ya wo ba na wo ho no ase na ni ya bebrebe eniema kitikiti bi enti no wo hwe level na se bi asonzo so na wa bie no enye nkokọ negum ema ni mema negum okay ena ebia Sofo mame kwa me kese ofa wasori dem ho a ohun oba asori ena ebia wo no wahia ana mo akeka na afa na afedie Sofo mame ba behun Sofo ne ma na oba be pre ejapade na after we say o mi say metu bi ba metu ni na me no na pre esaka enya ade aka na kan ho enti de wo enti say wo jam na ka me say me ni hwem ebia Sofo mame nko ni say Sofo okay se wo se wo jam ya me so me no ni problem bia na mom enema me no wo pre enya aye no Sofo kana sem o si o wo sana court afre no na wo de ni court we court A court B court C na kire se wo hwemu Sofo mame enema na wo kwa da o se ya ya wo se be ma me no te a ubumpo se obebu me kura ye fa mechi manye wo menim saa so cha se na wo hwa asem na wo kan so ni nipa no ne nchen e wa so dem wa wonti Sofo asem na o kan ya no wo se ababa wa na wo de ne kwa wo ye na abofa no ho fe pa ese Sofo mame we ban me ne fe ebia asem kan Sofo na kan asem na se ne ye mu ba ye so wo twen ofi mangua na se de asem kan Sofo akan de ato ho no because the first wife say Sofo pa wo just oba o je we say no ho fe looking at this woman the woman no ho fe very class woman did enter woman we ka se men wo ba no Sofo so ka se oba na wo hu no oba no ho fe ene akwala no wa ba mu kra no kwa de enu wo si akwala no ho fe wo de won to ni din o ti mu bien bo won se ye be ko bi ko twa what I say because I don't be name no I think na Sofo ba be name no ana name no so be na won asore ho a ana wo ma church members so atiase se wa wo oba foforo oba a wo ye oba a no ho ye fe enti se ye ba betu ni din na se bia edin no ni surname ebeye Andrusu a kire se Sofo ba ma church member bia enya problem bia ma church member bia nkonkotse da bi enwene se na Sofo no aye sei odi kan bo mama de na em se odi kotu Sofo mame anim Sofo mame antie na ase what I say se ka Sofo mame tie ase a ka Sofo mame betsa wale no ho aka se Bible kwa dem na to ha maye ye na Christopher na ya na times BTN because uko Muslim a wo ho wo se de wa ho odin beso de wa ho odin beso ena enko ba so se wale lipa no no wa pray ni bad wale lipa no no wa treat ni bad na emom oba wale 100 na betimi ahwe mu nyina ye na Muhammad wa ma kwan ana Christopher so ewo ho na emom abrofo ne de Bible ne baaye no ana mo de be da yen ana ntiase antimi anya adwuma ma Christopher ye ana Christopher je Bible no ebo omo bo ana mo ye ne se de omo pe ene se de omo tiase batu hwemu a se de nka ewo kolan mu no sa na wo Christo sumu because obema okwa wale okoran mu no the same bema no so na wo Christo mu no okwa akokwa wale
so hu etina esen kanti ase ne yen cheche man nya adwuma se oh wo ye bema wo ye sofo na se wasi so oh ba bla bo wo ye ne ba kom na wetimi afa mienu wo betimi afa miensa na be hwe wo mu nyina obi aso no obi abewo na betimi ahwe obi aso so ne ma fa kanu no boni bia ni ho bai utie sofo abosom na sem na wo kanu a na yire nko atimi ma ne mfiri woki na ye abrekwa wati asole na asole dan kakra ema egum bebre anemba ne yesi ko twe akra na se ko wi akra o se yesi bible se ko twe akra brain na se ko wi akra brain na se nyankopon kra ka kire o se nyameso na wo wa mu ana woni wo se nyameso wo wu mu ba bia ye ko ne de ye hyae da ebu eye hyae da de be tina ka so timi ye normal dressing bia opedi ko transfer for ani woni se wo bitimi call for temptation keke wa ko tra front seat na wa bem na so fu ehu a o pese wo kanya mesem na kire ana won ka ho asem na kire wo en wo ka se na so na wa bie no eye dan kese eda no so what you say nyame ado wo members enye se wo members e man no kwa na do so wo hu en wo hu se de yen kwanti memwa no enti se si adwuma no do so no eto dia di mpokwa de oni na kowi a oni na kowi so wa momodi mpokwa ample ni card yi na se wan ji sofo se sofo mekro sofo do pe bia ndema sofo mi okay sofo be mi se sofo be mi na ha se won ka wish sofo be so na ha won ka wish sofo be se no won ka wish ya eno obetimi atan ho enti sa e ma ne gu asori dem bebre ba be boa ma me no bebre ba be boa ma me na adwuma mu because on to be fast at this one konkoso oba foforo nso so na woni no kwako kwasise ho no na so atiase enti church members nso so bebre na ni je na omo ani agi ni nyina ni titi hwe mu a ema ne pa no omo ani agi so wa wote omo budget that's this enya sofo mami free ho ani abofa na ya kon no ono de yanwale no so ya da kwa so no o so wanwale no eye ba no akọ na sofo mami so won enti say si ye wo na yanwale wo no say sofo da wa kwa se wo na yanwale no wa nti ase na ebi asofo ohun se sofo na obi di nkomo na oba betiti ho na baba ye ende ya ye bechi ye ba na wakọ na ya safa fufuro wa so nu amu because e ma no doso because na wi aye no sansu be o'clock so atiase enti wotie mu pa sofo andu so asem na wo ka no wono no se de mo ka se onye sofo no ono ohun ni sa o wo hwe di na egu ho no wo ye reverend doctor what atiase emu odu degree kese pa no okuta odija so de mu ho no so doctor need to say degree andus so atiase reverend doctor kwama Kyiriabosom no ana ogina ho saa no enti wa atwe obi a wato doctor no secretary reverend o class no yes enti no dia ono no wo yesesi ana obi tunu ma ne nyeye na se nyina ni wu o ka so dia wona asem na o ka na ye na ni wu enye na ni wu seconds eye minute seconds pe no de ka sa asem no de ka sa asem na church members no ana church members no to so eye o mo de sense of ma me ko because of ma so ko yesi akwan bi e bia so of ma me kura wo hoi wahum obi betimi abaso ba beton so bolo baby kakra ya odi so bolo besi so fuma mi hu an go ye ne ho and then me na me so fuma mi na yesa ka beton so bolo no beton entino ono be den it is a church member bi wo ho pa no oni so fuma mi o problem a asemu a wati in fact okodu koto dwanu ko be da nyame ase se so fuma be ko na so fo so wa wale wo ba na emom watimi no wo ba akowo na ne yire ahunu se ade a okoye ye ne ye boni into apake ko osofo so okọ a onko na emomu no oba no a woni na kwa abofa no ne oba foforo na ko no wode ne beba so dem aba be che obi bia na se church members hu abofa no na so mo ntwema sofo a ye nya yo ha hoda musum be hu ayasem na yembra of asol members ne so na yen kan busan se wotim asol dem na wo sofo kasem sia say na be adwin and before that no enti last video okay
nkonkonsa for ha mu tie ho ka no mo record onko we the TV so be it ya shi nyina ehwe wa yeti onyansa no before kasa opie okọ asoro ha no number it's all because he said Kyiriabosom any obi akọ ba bi fe akwara ne ho fe papa bi bonsama papa ne ma pa woni yam na ma pa woni yam akasa wa yeti onyansa no o de court so we jaware ai court say enye wedding ntimi nya no ho o pejapade ogusu o court ade che no osade me court foforo say empa me free me fie o mamba ho biem okay ade che osade court foforo yenye nkora no free me nsem ade che o de court foforo say made for home free ho mama made for free ho asem nyina bia so ni wayaka enne Ghana ni bia hu no ka se o Sofo ye se ne yire ka kire ne se one ne ntam ate that's all abu tie miminti ena ofia that's all enya warranty na ba the bigger ka kire onu ase jan konkonsa no na tedem na tumi ne nya ho aduma yes ofia ye tie onyansa no ka kire so ede jan konkonsa no yes tumi kasa beme kasa onyame freme no na me yire nka ho na oni ho tumi ade ama me no enyam ne me yire dia enya na bushia fokla dia menko ana ya me freme yes sir ena me ye madwuma that's all ka se amen obeka me ho ena oso okwa 10 time go ba se me Kyiriabosom na kopon no nyasa na ye dwuma e ma bebre wom ebi won fe papa bi ebi e kama me ko animu kura na se me hia mo a me mo beboa me o kwannimu na se wonya bia na dwo a obo abefrew akwese Sofo bia ne nsem bia bontene se mba na salasa na otimbe ka se obofo ne se wona eneme yo meni madi dede ama mbesi aminti ama meni madi dede so ti ase bebrewom ekwannimu kwa na so hwe na ne ho kire na ofrem ambo bebo na meboa eyasemo na yembra members no motiwo a mo making noise ye dede ni so as a truthful church worshiper mo gina me edi mo kwa so dem for what did dem kwa so nsenche na dem kwa so dem o ana se mo benya adwensa kira enti na dem ko aso dem wo fa empress o mze bidikai ka se ni frani che ni frani kwaya omumie no nyina eya o mze ade ba kwa ya eye awere hono no nipa ewo asase su dodo na no omu nim hwe so enu nti na edurumre bi a asodefo epie kwa abonti koka nsempa obi wo ha koka nsem no kire na nadwene ayede adane na waba na wadi wachi aba nti wadi wachi aba no eho na obekire no eniema esese woye obi wo ho akura eniema bi wo ha oya enye wo kire no mu no ana be ma nipa no ayede asesa afiri ho but enne sa Kyiriabosom no type no nyina no omu aye ne se omu no ede ne se ada se suma bi no makwaje ana omu eyusu ede ase obi yare na okwa so na se mesa oyare obi yare no the problem kwa se nti no enye se nyamesom na nkasa na awesome enye se nchekire papa no ana ode ema nipa no okay so ebi nipa no oyare no okoye ana bia enam so a waka ho ba se wo ye obi a wo ye nyamesom ni papa na wo waye wadwe se wo sum nyame apɛ heaven bi akwa na wo te Sofo anim na Sofo ka kire wo se makofa oba foforo ewo meyire chi ne na wo enu nti meyire ekɔ na enye meyire nti na wo ba ha na adom no menkwa na Nyankopɔn de ema me na se mre bi kura na se mihia mo mu bi a mema mo nso mo ayede mo aba na adwuma no eso na mo nso mo abeboa no ede na mo beboa enti wo ye obi a wo ye badwene ba na ebi a wo ye obi a wawo Kristo mu acha menye sure se wuti ho na wutie nsem a papa yi ka
obetena ho nti na msese ka mebusu ani bi kwa asore wo ho a enka me ma no enko biem because enya asore enya asore on ze members no eduru na bi a asofo bebre ya akọ trouble mu no dodo na ejina members ne mpanimfo a omu no omu eye adwuma sisi agye Kyiriabosom eye obi enu obetumi aka kire ne se papa ye wu ye de enye because asoro ne ye ononko ane dia enti o ka wadwene kra kire na opa obepamo what is it because asoro ne ye ononko ane dia nanka nanka eye asoro ya asori anka structures no eye adwuma ana nka mpanimfo ewo asori no mu a nka menye sure se we nyina betumi akoso enu ntina dunu bia ye kase wa man church a wo ka obi wo ho a onti ase because we no entumi nkoye se Church of Pentecost entumi nkoye se Assemblies of God entumi nkoye se Methodist SDA ne san sori no na sofo abegina ho egina nsori manim ka we na ye hwe sofo no na wakasa na okọ senye wa man church a ono nko na sori a ono nko na ye bibia o take control bibia empress asori bay ana asofo betima akọ gina mu akeka ensem a okay asori bia ni ho asori bia no nji we no de open na oye ana emra bia nso enchechire no ana omu akọgu na asini nyina nso dodo na nso ayira because won yira ya unko tena osofo ni ma no kan kira wo se wa firi ne yira chi akofa oba ne na wo wa firi ne yira chi akofa oba ene na wo na uti ho ebo owonsem uti na mesomase a won tena ho entie nsem a Kyiriabosom kai emo wonsem so enti we no onye sofo a sese yedine toto asofo bia ho se monhwe de sofo aye monhwe de sofo aye onye sofo of one Sofo say din dan so ye Sofo ena make us empress edin no bebre dia tutu omuzu o se dodo na wo hwe nnwuma omu eya bible say omu nnwuma na wo hwe nnwuma omu eya dodo na eye bosom ana omu esom eya bosom no omu esom but only say o ka say bosom na wo som a wo kọ ho a wo be doje enipa dodo nche da ye dai enko but odi Kristosom no etoso dia ana make dodo na wo kọ a akwankyere obemma woni ne obeye ama wo ho ni nyina no e kire die bosom akwankyere pepepepepepe so na akwese omu nyina ya nim se nyame de woni no ediri a oma obre because ohwe wa se obesesa wadwele oma obre enu nti na omu nyina eye edi sasa adwuma no won se asofo no bebre asisu wo Ghana ha omu awie ye no 77 prediasa ye nyina ye hunu baabi omu ekowie ye so enti sa wo fa sa kwai wesu a na wo ye sa nyema we na wonko anya wonko na wo hye wo baabi na wo ye na wo sa twedom edi omu ewura sa ohaw nyama ne we mu a Nyankopon emfa wo bone ye dai enchew so enti no wonder say ebinom wo ho asofo binom wo ho mu ye adwuma na ebeduru baabi no na omu eniema ye tantantantanta na unyini se we na ye sofo no onye sofo so enti no obeye nwuna onye nwunu obeye hia onye hye se tumi bi na ode ye adwuma a omanipa nhunu na ne oye no enye Kristosom na also because ne oye nyina enkyere Kristosom so enkyere Kristosom enti no we no wundumi nkase sofo ana akwese sofo na yenyini free asofo mu ni nkase ono ankasa na ati ni society bi a o ye because so we sofo a eye bible ene ade a asofo fo de ye eye adwuma ehe na bible no eka se wo yira san akofa empra foforo eka ho bible no ehe na ewo anasa ehe na etire so wo yira sa akofa mpana eka ho even Muslims kura na omu ewo kwae se wo betumi na wo ho beso a wo betumi aware fo no Muslim kura no Korea no emma kwae se wo yira sa akofa mpana wo yira na wo pese wo ware aware ka ho na mum nya mpana ana abekwa akofa ayedai aka ho endi nya Kyiriabosom eye no enimu ba bia
so e bone kwa mu na wasi bone kwa mu no eno an de se wo ye dey oko because onu no ho utie ensem ogina so dem o kan ya enya de a wonu no ho ana se wo ye nyamesum ni pa wo ye nyamesum ni a wo ya ade bi kura na se enya wa ankasa no wo okra no wo conscience ebu fo wa ankasa wo hunu se ade wo ya ma ye de manya de ntwekwan enu nti na asofo no etimi ye boni bia na wo mu 89 no because onim se enya ade esese sofo ye dey eye nti ofere but we on deny on fere as nani asaje nti ni opa bia oye ana esom bia so a emra en na ho no so guidelines bi enni ho no enya som nti we no edie na wo gidi se wo be ya ebesi esom no ho kwai edie na wo ya eye papa ebesi esom no ho kwai wo tumi afiri wo yirachi akofa oba afoforo ne na awo na o person ka wo yire no entena ho eya semo de why ye ni na chi no now we expect say wife and santana sa wale we ase sika empress I think say members amugu na ase hwe ne ekositi ne ekoso ase obi a wosi ne buse me pese me ye na me bi na me hwe kwan me fa so metimi de du heavy me pa heavy na ko o wa so de mo bi na sa situation ye de abema ubekam ana be few okay empress we dey quick one the late Dr. Paabubu Obonyumbi wasi onyame sumponi na obeye klomfo onyame sumponi na obeye widini Yesu asemia nsepa adani edwamamo Yesu asemia nsepa adani konse wasi asemia na mbeswa Yesu asemia na mbeswa asemia de oboa woka wodada ho asemia enya de keto a wo nipa obetimi aso Yesu mpo e de hwe ase na wo odipa untumi nsoa ubeye nwu a yenwum ubeye hye a yeshi na motomojo eni de enye na wo nipa jai church members no omo kwatena asole dem ho na asofo e preach wo mu this kind of preaching no sen ko omo nya agigie ana omo sole anopa wahu ana omo bo mpaye ana ofa bible no be Roman 8 verses 31 abi we di actually was see if God be for us who can be against us of course obeti nyankopo asem na sekura mo ye no wasole udi ebie John 10:30 amen father one oni nyankopo ye oni nyame ye baako enti eno kwa nko obeti ase so ati ase na se want to me church member want to me anya sade ni nyina na wonya gigie na wodwale na wo shatade fefe osi Yesu atade we na efe edim wo mentade mu na ma hye na me di ba wanim na watam bible asa kuta na wo di akwakotena so ne dem kwakosum nyankopom na wo kokoduru na sofo de na wale esem na eba be preach wo pulpit nanim a kire opa na wote ho na wode hu na wo ye church member nyamia nim no kwali niye nyamia nim no kwali niye sebi biem na wo ye tete kwa church member no na wo ye tete kwa na kire se wo kwa asore dem ho no enye nyame na wo kwa hwe no enye nyame som so na wo kwa som ana asore na wo kọ no enye wakoma nyina na wo de kwa asore no wo de waso eni wani ena ekọ because the wo kwa akotie say ye konkonsa ubetie ana de wo kwa akohwe no say eyefe say enyefe enunti na wo kọ na nka church member de nyame som ne sen nyame som no ese wasole na wa bompa ya de rade nyankopo ase we say rade na Sunday me konhia ye dem me soso me baba be so no bi no wa kwa so nyame wuti wa koma mu fita ensenkikaye biala ni hu na ye di bible koji na preach ni aka kire say Yesu ba onti no jaibo ni ye
netinase na Yesu ba na se obu akonta wo so akọ heavy ni bi enu ne nyamesom pa na church member kwa akotena ho ama ne sofo aka kire ne se so oti se sofo ene sofo maame ekesi no epio baby bia busini hu na nye bia na se church member na obo nsem na wo se bia eniwuo se bia beba bontene bia no nkomu ye nsumasem na se age gonwan din kan amba ebe eniwuo nsem de ama no na se church member de on fa ho bio church member on fa ho hwe age we ye ba ye we asantefo kwa sem quotation bi wasi se oti se eja tonyon kwa bodisemu ana ayeden good enti se members ne to ho emu ma no kwa na me de mensuma wo mo because say ya no mu nyina boage sofo so se de sofo ye no eye pa 100% me how no okon se okotie nyame asem no de abobra atete abusua wo de abobra atete ne ma ananse okose okwa akotie wo sofo ne ne yire ya wajai sofo wajai ne yire akwa wo ba bi fufuro ene na ye na se bia na ne do expect say we ne be koso ho ba wa dress say we ne koso ha na enti se wo expect say we ne be koso ho no pamuka e ma homeka pamuka eye chance wo be kata so be mu aso sofo misro me ba se ba bisu nyame asem na asem a odi ma mi de ene makomaje sore ko because say ye we oba na se ade ya software kan wetu onu abaje so na se wan sore anko na ho ofa ka hu se adwuma ne so na apaafo ne ehia bia ka ho no oba no ka ho bi aha o ti ase wo oba no wo so ye den o ka ho bi because say ye adwuma no so ana paafo ni so ana sofo se waja ne yire no oba afofra kwa no wo oba na ho ofe no se wo kunu kwa wa baje so ye wani adi ntozu be fa okunu achi aba be di sofo achi because sofo di ato ho ama me se mu ma na mu wa so dem no mu doso enti se wo yo ba wa lifu na ho ye sofo fe na sofo so la na yeye na obetimi anu akosha ndagdan wa we quiet na nka hwe a odo be ko oba akọrewo o ka hwe yeye because wodira ho a wo ka so akọ wo oba eba fofo no wo ka ho na ajeje ho ya na enkofo bo ho a menti wo mo ase ana nyamesom na nkasa no menti die nti a wo mo dada wo mo ho ka che nyankopon se Ewrade Yesu o na wakoma mu onim se udi ntro wakoma mu nim se udi bone wakoma mu nim se enye Ewrade na wo som no na nipa na wo som no ade na wo ka che Ewrade se Ewrade wako a wodi na beje manim na me som no nyenye wo na me som wo because asem so fu kan be sure say our church elders wo ho or wasole mpanifo wo ho ana se woni asole mpanifo kwa wo ma me mpanifo ni mpanifo bi emba papa mpanifo bi wo ho a wo mo ni afi o betimi atu sofo se oh sofo asem a wo kan de ya asem but wadaroma enkwa ngoma mu entinka hwesan but here is the case o munyina back no na ayi akwa no jeje ho no se de ya no wasi nyansa kasa nyansa na chese so fu nyansa church members net won nyina enti members ne didi wo mu a omudidi enti members no ye didi mo ye mfendi because they so fu kan de o nyansa chi mu ni na pe so fu e bia na papa yinsu se ne bible kan no wasi mo ja hwegu nya na ono so na minipa na wo hwe mu de egu ni die ana wo preko ogo hwe mu jagu wen se e bia abortion Abo wan pidi abuka kwa abortion obi anka so nko ya abortion and yen kase yen ya ye kase anani obeka asem no ho asem no oye kronkron eche ona na bone eni no bone we ye nyina ho bare ye jamesom ana kristosom ana yesum ani ye kire se na kwan ewo ho endu ko ya na se akowie se mpo no a memfa matudwa wo yesa wo una wo ye leader no wo kire wo bi kwan na di se ya wo wa ya wo abeka na wo beka ye no so wan kan se ne wasa wo kan se ye nuano ma ye bone mabu awurade mra so wo kan sa ebema ne o tie onu be hu se se na wo koye sa de wo ya enye ntimi koye ba we de wo de hwa hwa ho
na kyerɛ sɛ wo ka kyerɛ wo mo sɛ ɛyɛ obi abetumi ayɛ bi na me wo yere wo kunu ofa wo yere ofa wo kwaku wo yere na wo abɛka kyerɛ sɛ yɛ na fe masi me yere akyi wo so asi wo kunu akyi na ofasi ne yere akyi kwaku enye wiase no ne yɛsɛn no ɛno ne yɛfrɛ na dwamanbɔ ne yɛdwa wo man ne mu tu yɛ de confusion ba wo man ne mu ɛno ne yɛka so wo yɛ sɔfo panyini enti sankɔne ne mpanifo tena ase ya ɛna osusu ho sɛ mpanifo ne abani o me pesa me ko gina pulpit na meka kyerɛ church members na nka panyini na otim na wa adwene ɛne nyansa ne bɛka kyerɛ ne sɛ sɔfo we dia enya wa asɛm ɛmfa nkɔ hɔ na emom wo dia emmoso ye ma ne nyasa ne yɛteɛ na ɛbɛtɔ dwa na church members ni busa na yɛn yɛde nkyerɛkyerɛmu ɛde ama wɔm but ɛnya wo ɛna bɛba bɛgyina hɔ sɛ wo ɛna wo bɛgyina hɔ dia na wo ba ne bɔneka wo bɛka sɛ wo wayɛ bɔne nti ɔsoro ɛmfa nkyɛw na church members no nso ɛmfa nkyɛw wo can say the church members will stand behind you whenever mo better send crofo be accuse you of it but where they won now they ba be brag so we yakwakora we 60 years no watimi anyim obi nti na be wo nkwakora manti ye ma ye nsem emfa ma Galatians 5:19 o se na honam nnwuma ni nyina edadi first one our boss ye dwamampo oh wow ene awade seye adwamambo ani awade seye enti wama ne yere na woko no wama ne licenses ono betimi akoware be ma bi opese o ware no because wo di kan adwa awade ani mutu duwa mo ba na tete ne ho afiri sa embra na achechale onware nipa no na se bible say oba ne bo dwama na se wo do okunu ko atena ho ana ose tie ose ade mienu ene timetete awade mu adwamambo ani owuo ena de eye we to adwamambo ne de no se wo pempo a so koto so na wo pewade aka wano tum kawanu tum na nka njiro bia na fa wukunu ana wo yere no eko but we dey ogboni dede but do see we dey that means oba no mpe be ma no so oba no kan we so oba no na go dede what is Kyiriabosom yere na wa free ho no wa ko gina ba bia ka se ni kura ko nyi ode ko court ne de odi nkan de abode de wi o me se what is wa ko kan ba bi o ko kan ba bi se Kyiriabosom ne ba abante kura be kan go bi nim se be 1 year no ne yere no problem ne yere ni jana ko de Bible say yadi Mary ekoma Joseph na later Joseph hu say Mary enyem no Joseph kan tirimu say obekwa akogya no kode a o ma obi anye den enti ne yire ni nyansan mu no mi kunu ye sofo mi money dede emfa mo bi enti me de famra kwan so na yentam titi wie na obi busa mi amaka je say bia bribi nti ma hwe me ho ba so ba say wo de obonde de ne wa we din ka de court na court ni pa do say na ati anya Kyiriabosom yi na kan ga wo what say oba ne na court say no no na abegina de bragi anka what say oba na kogina baabi anka what say oba ne de court ono justify boni na wa ye no se be ya obi emu ne fo but boni dia ye boni wo fuma wa fum me fuma me pacho wo ye sofo na fum kra eye great opportunity at the man so obe exhibit ama church members now say we a true man of God pastor obe fum ana emra be du ana be share se e wo boni bi mu no eye akwanya kese at the man so odi be kire wo ma no e kwan pa no ma fa so obe ba no be pa wo mpanyifo ne chose mpanyifo niama koyeni mo mfa me boni nche me so me esra urade nti mo bompa ya monye den mo mo bi mami no ma bobi aye den e dia ma okay ba wo megina wo and justify so what I say e kan ko si se e ma ne kora mo dos mo ho ofe adwuma no so na paafo ni senti mi hia mo a me frem na ma beboa me awie fa na ma na gu won bo wo nsam ensambo no mo boy ni dede na mo boy ne kire se wa wi bi na wi wo na sofo ma me wo ho 20 mi an wa wo nti o ka kire bi no mo se e bia se nkanya sofo ma me a anka wo de me wa wo enne de sofo ma me a na wo yo si akwan de ma me no nyame adom ko sofo wa ya de hule no mo bo mo nsam santi nsambo no mo boy ni dede no nkyerase wo so da se na nia aya mo bo ne se wo yo sofo na oba honam mu na wan take care a uhunu se wa ba honam mu ana obi biara wo honam mu no so aye honam mu enwuma na Galatians ka kire yen no aye honam mu ni no oye honam mu nwuma na honam mu nwuma no so eda di pefe wo boro a ye hu se wa boro
o boy dwama ye edi edadi so obi ehun se won sa deda oba kon mu a obi be so oba efri wudan mu pie adadi nyinse ya mbam abortion bebam wonam nyuma no ayedan dwama mo ne de na ayedan adadi ukoto adu a obi abe so wakoto adu edadi nti wonam ade bia ye no epie ema nipa de omani yedan ehunu o boy dwama obeteta boy dwama na one day u pie free dan ma na woni obi anim tatarata anye one day oba ne benyem obeye wadun so wonye ready so obeji yinse ndonko se yinse na de owu akoba na the problem akoba na fe woton akwakotwi dead nti wonam nyuma no dead nti every believer, every Christian must be a spiritual possessed person. So onkronkron no wo so a honhom no eso aba na honhom na ba no so yehu o to aso Galatians 5:20 na ubehunu honhom aso no e wo honom. And one problem I was say, church members na we don't go and seek God, but we go and seek miracles, signs and wonders. That is why as of when Jimmy Kuran has still na yetoma na yase, because we are not seeking God. Yen hwehwa urade sanka urade ne yehwehwa ma oba na sofo ne kasa ba ku mienu miensa na we hu urade wo ne kasa anima, you leave the church and go somewhere else. Na wa ko hwehwa urade wo ho ojuntufo ne say o say awe urade ma feel dodo senya ofrotie chinhwehwe ensu aniwa no sara na me kra dowo enti ye kwa ye hwehwe urade nya wo hwehwe urade no oba asore ho na enye nyamesam enye nyame ade na wo ya obeja ho na wako but enedi ye hwehwe ayaresa ye hwehwe miracle ye hwehwe awade ye hwehwe visa ye hwehwe kwantio ye de ni osofo ne betimi aye e de aboa ye osa akwan ne so enti ne ye wa asore ho na enye nyamesam say nyamesam dia anka wo fom na wo ba dwama ana wo ye biridia anka beja ne ho na yakoba bia ye ne ye hwehwe no ewo but we de ye miracle and ye hwehwe. And number 2 asofon instead say church members in the bar will preach Christ to them, will show them the way, will let them know that Christ is the supreme no yen eye ema enumunyam ne ba ye ho. And until church members ni bebre respect pastors sanka wenum church members na ebo wo musem no se nyamesam e wo mumu ena nyamesam ti no mo wo ho a anka mbo so sofo na afom enti ombe dwane but we dey sofo no akanfo ono ne sofo no e di na ma church members nti sofo no na wo church members na adwene mo wo so wan kan kira wo mse wan kan jo se Kristo nti na wo wa ho wase minti ena mo baaye but enye nipenti ene ye kwa asore enye pastor enti ene ye kwa asore ye kwa asore se nyaminti ye kwa hwehwe Kristo ni ye hunu no e wo ho enti church members no every church member responsibility say ye be sua urade asem na ye hunu asem na asem na tena ye mu asem na betimi aboa ye am here judge the life and the attitude, the lifestyle of the men of God. So if you are there and he is speaking na ofie urade a obehunu eniema bi say apia free ne mu into what you are expecting where hunu say bi apia free ne mu where hunu say bi apia free ne mu obehunu say we de onfiri nyame onye nyankopon ana Kristo sofo oye nyame foforo sofo no wa free ho no mo okay enti ye ma ye ni na ho mo ma ye nkwa sorry because me wo problem nti me solution to my problem wo wura sorry dem wo kwa sorry say wo hwehwe Kristo ono na ya yare say wura ono na say yare tu yade ase ono no yi problem free ho ema asumdwe ni ahosan eba ye men no enye ye focal point and the reason why ye kwa sorry Kyiriabosom de onko no mra biem onko no mra biem Kyiriabosom de kwa na Sofo de there's a big question mark on it. Question mark then be that's the long one or the short one in that means also for the there's a big question mark on it. Often ne dies often I make a matam for and when you say matam for those when my dear say Mumba ayo fun aye daddy lumba na dey say anyu we ba bonte ne utumu se no bia say hwan na yetuma na ye nim ni pa wotuma no e hwan na ye get amponzu pia bonte say nim we dey ba pe e wona me na dey ye me ya na say so fun no e na me sem kwa ko reply no e na ade chinya wodi nim we be dey osisifu osisi di pesisi abofo nso hwenifu nefu adoa na da for the Ghana focus abrante eye get ampo wan ka say because
when chair na medjuma when chair as a man of God and as a gospel musician what to na me no yin nsem free Bible when chair in fact what chair say bibia na mu anka se mu ye bi kwa na nnum de mfiri makuma mu de mu adwene na edide offer only Ghana for ya power platform ohima nya meka ne se ye hwe Daddy Lumba em se ye ka enwomtofo kukudama wo Ghana ha wundimi yi Daddy Lumba emfiri mu okay ana ye ka great ampon so a ono so ye ka omomo bo gospel a wundimi yi great ampon emfiri bia wo talent but ye nim se Daddy Lumba na estate kane yenim se ansana great ampon eba enu ntino na ye nsusu se company fo mienu we ahia no enka bibi sa betumi asi most of times enka wo eba no ananke bi esese sansem we esi wo eyede entem but ensi amana be simpany fo we entem a emse enyade a enika enyade a eye papa na omse o tie great ampon kasa yimu nyina na wose omu kolanche enwom no wo papa Baduko bi asore papa Baduko bi enim issue no mu pa beginning no amponsi wo mu eka se omu bia sika no ebeye 60-40 okay anka se eba ye no sika aba nyina no omu keka bob nanka omu echema obia enya ne de but ankoba ne sa ni nyina mu na mse akasakasa eba ho ema esa ko wie papa Baduko bi anim enti ehɔ no na nkada me expect nka papa Baduko bi ene nwumtofuo mi no entenase nanka onfa yie entu yie nanka onkama asem no nyede entwa wo hɔ a so no but papa Baduko bi no se omu mi no eba ye no oka kire omu se omu nkɔ na omu enko siesie ehene na omu nsam emfa asem no enko siesie enti na ga se ehɔ no papa no tumi eka ema asem no ye dey esu etwa enti no nia economy nia meka ne se great ampon ontwa so because of free kasa ka bibi free mu ebeba ka be fi se aba na Daddy Lumba nso yesere no ono so no ase dodo na e de etage ne se omune no eye adwuma ase asisi bem on se emprempi no yesi dua da homa enam dua ho na ekosoro enti obie ni ho asase si waduru ba bia enam obi so na ema no eduru ba bia waduru enti most of times obo edi kai no ya na enkola no so enam wo so eye right ese omo edi kai no omo boa enkola no mo nso ye dai epeja enti ni nyina ne se wo boa na ma no apeja no wonso unyim nia ebeduru ene ya me de black sheriff example say abrantia no eba no obi ansuti say obeduru ba bia woduru but hwe ba bia abrantia no aidai akoduro enti so obi wo wase na oba na wo wo soro boa no na wo boa no a ebi adaache no onso benya mboa afiri do enti great ampon ontwa so say Daddy Lumba so address sa na say bia oni great ampon mo betena se ne bia mo beka ma eniema atoto yi a fine anase sempanimfo bi esa wo mu a wo mu ne saa dwumtofo yi eye fine a wo mu mfre wo mu na wo mu entrance no mu kan asem no wansem for all na asem fa na asem ko alright sika great ampon ne Daddy Lumba issue Ghana for say great ampon wan kasa yi wani ni yi asema kan di yes Patrifa bonne to for mama why there were man we mu na ampon ba out unya kokofun unya seva unya kokofun ane sane wi asete ye sane wi asete enye nije ochana rewo o place obeko heaven okay enti nan ka menenua we call interview no ebia host no ebisa me say what is Lumba nwum na ba mo enka meye no boko na wo de unya kokofun a unya sleba so a unya kokofun na ono de wo place obeko heaven ba man na anye ne sa wasi eye beef kese pa daddy e de aba no ne no ebewe me de meka ne se mu ye mpanifo na se onyankopon hira mo babla bo no bedu ba bibi pempensuo bi ti se wo de obedi
wo baby adu tibeto e bia wo taxi mpokra na ye adwuma ma wa I don't think say so pretty bibia bia okay but I say enti say ampon betimi ase a say e free daddy lumba ana say e free ono ampon ana say e free ehe no de meka say wo mienu nyina na omontena se na omonkamante ase nya adwuma because say ampon so obehoro daddy lumba enye papa lumba so behoro ampon then at the end of the day no mo nyina moto nyom se mo de kwa kwachite nyankopon na hwan na mo kwa akoka mo asem achite ni hwan na mo kwa akoka na asem achite ni pepe oboma bebe bia Senator Sofo Baba great ampon Ghana for chese wanya de oh maminchia great ampon na minchia dear baby o bia michia no mitie ampon interview bi na ye me ya because asem bi o kan ye ma media iro ho no say o say because of sasikana na nsan kaninti when timi entua ne rent ene ne masuku fees ema ne ma ne yire ekodi na ase ho na sa project na ma anka ombo bra na I was say yetias ye Bible say money is the root of all evil boni nyina hyase ene yesika sorry ase e bia na wo bi bu no e ma ne bro so duru pempen so bi ba because of that situation we nti na sa respect no we lose okay nti empany force wa wo for dowa e na wo tean wo ya de mu ye nkwada tu mu ko anuanu mienu mu ko na wo maame e de nani anana no esi wo so se jai na chese wo no pewasem opewasem chen ba akono sorry ase but ya na ye ntiase yenti no na ye fese ye omotia ye ni mum and omotan but enyesa into majority of Ghanaians who have heard this and listened to this and following this no say ampon twaso ama okra bible until some time ago because wo ma me si jai into we jai by ye nim ne ko Kenya ya asem ni biem sorry ase na ne ye me wan na lumba do ba ye na e ko Kenya no wambo ni di umo no yase akutie bia ni mu wura sorry ase nia eye meyi kakra nse eye deal sa asem we omo de tag na achew enye ne free na na champon bre so ba yes style amokọ ne wasem ne kwaye nyum enti wo yosisifo na obuni pakwase why do you still go to him adenti mahu se me ba ho a obeha me ubedi me bone a adenti na wase me tokoso eba ho so dey ase enti mesre eye great ampon wa be make a name enti nenyum no de ba ye ne de anka wanfa makura ankeye because or the abet mark e de ato ni trademark no ho abet twema e won the trademark na owo no ho because you Kristo ni yemfa nse lumba ye wiase ni oyale ena ne ho to no ena we introduce ni ba Kristo ena mo de sa gospel ni bae wo so wabon nyum atia wo to wiase nyum eye ne nyum a wo to dada but one massa situation keto a we nti one man efiri wo kwan na wo nam so na atie simfuturu kwan no so nti onye very careful sometimes Bible say bronsam is scanning like oye very trickish so what I say wanya bibi keto abi bronsam de be wia say oye sofo a obokareka ejina bedwam ana pulpit a chief preacher anka we wahwe ase anu no because one mo obi su ben bi keto abi no action we free lane num akosi lane foforo nti mesra no onkeka ne ho nhyem onya nyom foforo enye sa anyom nkwa no ye lanchinya ekire so benya sika e bia na ne awurade wo ma no eso sene ne abetwam ana papa kwadwo nso so yesere no abeye tag bi omode tag no deal ye nyina ye penasem ye do no ye nyina tie ne nyom de abobra ema ye de anyini enti mesere no ommomodin se sa tag no mo tag no sa de no obema na afiri ho na nchirikiremu bi wo ho so so a wo mra na omachirikiremu ne enti because ma tse omo se sika bi efa back door ekodi ampon ho a one mos one chire lumba na lumba nya hint no na ma ono nso pocket way de she wo se wa fa we a me so ma fa we na bi oba ko de ekoye kese echen oba ko de na de abufuo na ba enti ye be sere wom omo ma adwobre emra omo mienu entem kwadwofo no all right kodwo jejefo keke fo yesem energy mu amoma asasudwe embramuti edi musia na mesem Richie ena ye cameraman sanso na producer ye oba ene ajia kontoru mu peta koto simo meche obi bela opedan atena se wo Ghana ha be bela obiara opeka rent a fa modern fa number no
0246637272 frɛ short stay and a long stay bibia wo me finish esesemu dada makram. Hello, me nyanum Ghana for me chia obi bia ye frɛ me je.